Mema kwaba edeba Adom TV. Jumedi atune di Nkuranhyensem. Osomfo Apostle Dr. Anita Kotego era beti dwoma mede ho chiame. Edine wadodo ade twa so te wana na Anita Kotego mate. Enese so emre to so miensa, the third law of love and relationships. That third law is the law of learning. Learning adisua. One will say aware pe na akomu a wogi certificate as akosua de. Oko ware obi say am marriage certificate. Meanwhile wonim hu aware mu no am certificate. Therefore, lessons of love and relationships are learned in the process of the love relationships. Yakita ngudie mu na esua de na mahuru yie na so hunu yie. Until the first time I be hia no, the time na you be fefe ya ho ano na so nsem I love you. Our first and second years are meant for us to understand our differences, to learn about each other's don'ts and do's, to know your likes and your dislikes, to appreciate your views. So there's a lot of learning in relationships. Nkitangudie enyina so baako ene adesua. Men kan se me de minim wonim hu. Se wo tobo na wo sua sinto a ewo wo ankasa wabrabo mu. Ene sinto ewo memu na agitum. Ese wo sua bia wo ahodne na me so bia wo ahodne na opagya me. Ese wo sua ni amepɛ ni amempɛ. Ebi wo na mempɛ so nye. Ebi wo amepɛ no so nye. How do you manage me? Then to come to mutual conclusion and mutual meaning. There's a lot of learning to be done in our relationships. Adechi bia ya adesua. Adesan bia ya adesua. Enti wo do nyina so baako se yesua de. Ebia me yankrani mi fempo ano. Anapa me so na me pese me di dokono. Ebia wo yakani ufi kumase no ho a. Anapa pa mpese ni abom. Me mempa mpese na abom. Kwan ben so na wo besua dokono die. Na me so mesua ampese die. Na yaka bom. Adesua. Ebia dokono me miamia ne se ya na mamene. Wo so ampese wo wesa. Me so mempa wesa. Na so esa se me no bebo brakosi dan kwamenti no. Se metimi sua se de wesa ampese. Na so sua se de mia dokono na udie adesua. Ebia na bebia wo free no. Se wo so na pa wo de nso hye na adware. Me so me de nso onyu na adware. Me nto hita e na me ne kettle. Kwan ben so na be fa so asua nso onyu no adware. Se wo sua. Ana se me koto kettle ne bi ma. We have to learn to live together. Afi, we have to learn to think together. There's no way about me. Adwin said I'm adwin. You cannot think like me, and I cannot think like you. We can only think together. We have to learn to think together. What the adwin ba? Na me the adwin ba. Ni asemu. Ni yidi asafata. So we learn to think together. In relationships, don't try to make the other person like you. Learn not to try to make the other person like you. Or your ba also a bema. And kwaye ne se onye mema nioma. And also your ba no so bema. And fa so onye mema nioma. Se beta frache oba utimi su eye. Bema ofifi nsemu eye. Nti mema bema nkasa na wanye ni ye. And na wan fa ne say ono dabi. E ma de atenka na ye de won ye. And na mema ye fifi mu. Ni nyina so ye. Se wo sua se de atenka e kura wo ba. Na wo ba so wo sua se de be fifi nsemu akra bema. Wo do nyina so ene ntiase obuo to hache kasapa ene ne yepa ni nyina ya de ese esua se wa nya obi a utimi sua de a untimi ene obi ninkita honda. You must be ready to be a student of life, to be able to relate with people perfectly. Se won obi a utimi sua de a woni nkrofo kita ho de obebre eti a metie mini ameye and so rate of ekasa kire me na masua de afi no na my program na di mu me sua se de hwe camera mu enti obi di akosua no e na de kire me e se ya hwe camera ni sei na matri na me mu enti mini bi de na se me sua obi so de na edi mu onko a woni me biara ti enkita hodie e adesua de enya ahomaso enya ahantan enya minim na emra etoso miensa emma enkita hodie di mu e yese wa krado se obesua de wa sua de me wo me so sua de wo ni aka bomu e de di ene de asori me yiri se wa sua bibi
kachire obi sɛ nyame sua yɛ nie na empo enka wotim afa bubura. Me say there are 3 laws today of relationships. The first law is the mirror law. The second law is the law of elevation. The third law is the learning law. Sɛ obesua de sua ade adechi bia na betumpon woni onyame entina aha na meja wo edin yam nyeso ni tekotego me da woni a ebo machi dom eye camera sound MCR lighting and I'm a producer Randolph and I work campaign do me da nyina ase wa wonya amrehwe me de onyame nhira wo aha na meja wo woni